का तो और बहुत कुछ है क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं कि गौतम बुद्ध कौन है, इस भी स्टोरी है बहुत, भी मैं बोलना नहीं चाहूँगा। मैं इतना तक जो हम लोग का जो बेसिक फाउंडेशन है ना, वो मेला को अच्छा से श्रृंखला से आराम से आप लोग का पूजा नाम कैसे नाम क्या कहते हैं आप यहाँ नहीं कैसे Pachimani ko Dewan BC Momo Mokpara sini Buddha Soibar Palok mo sini Mahamani Buddha Mela bo jagawo ang jepo phaimai phaya taun first time ani jibonang mai mo kero sini honorable MLA Sanjay Manik ko tung Putri kya program ma tha sini ex-MLA from Purbo Tripura मेला नाइना फाइनेल और Social Cultural Organization Secretary po tungu roni phaipayo मसालानी नाइना और sini Managing Committee ni President sini Bante Sahab tungu Boro phaya ang betana tungthoye ma tongha sini rowo only 17 families se tung sini mokta kuro ani ke bom momo mokparo 17 family tung inkono trek bangma bisyo sini mokta kuro payo mi takle borsa ni gosibur mumra borike hamani mela palau nai to purnima unai ke boro chung broni ro small mondir tangha boro jaga chung foundation stone ko leke ha pillar tui samo kya bo paye chung home te huisa no yune Horm thai huisa jete chung purthin biyo dormo ta ko do pata ko thang ko ye joto no sirimo abo signal he bro ano sath na re ami bo buddo mela bro phaye joto tinin ma puila suruat khna ke second din khna joto jaga ni phai paina ro sudu chini buddhist palon khena chini mokcho ya ro chini tre onono dopa ase pase chini uchuita kuro tungu chini riang ro ko tungu bro ko khna ya phai paina ke bosu jara nang samchu khakja joto buddhist dom mane tonai chini tiprasa lugorono ang tini buddo mela ni bos tano pa chaya no ang krumung ya pa khakja